Guía de usuarios da Biblioteca do Checho. Normas da biblioteca. Temos que cuidar o que hai na biblioteca. Mesas, sillas, libros, películas, ordenadores. Entramos sen comida, sen bebida e andamos a modiño. Para ler precisamos silencio. Se falamos en voz baixa. Na biblioteca leemos e buscamos información. Préstamo. Os libros poden levarse 15 días. Só os venres levamos películas. Como máximo unha película por neno. Se perdemos algún material, libros ou películas, deberemos comprar outro igual. Antes de saír, deixamos todo ordenado. Rexistra sempre o material que leves para casa. Cando colles o libro, coloca o marcador. Se non sabes onde vai, coloca na caixa de ordenar. Se non atopas algo, pregunta. Recollemos 5 minutos antes de que toque o timbre. Deixamos a mesa e o chan limpos. Recorda, na biblioteca, silencio e orde. Se chove, non xogamos na bibio. Imos ao gimnasio. Non podemos estar entrando e saindo continuamente, porque molestamos. Lembra, non xogamos nin na biblia nin o corredor. Se todos cumplimos as normas, a biblioteca será un espazo tranquilo e confortable.